Hello friends, welcome back to my channel Technical Kogburak take is a video no jotono lamsogo. Friends tungtine bela important kaisa device ni unboxing khalenai. So tin anthani tongo kaisa Jio ni router miaw no kataw paitu ani kisa kamnango bagai para paisingo to network asaka ko my friends. So awni bagai router kaisa ma paikha nog bisingo paiki tin or tep sima yang thong video upload khain bagai data nango. So mo tower ma jaga to ni nai ta wifi connect khainai net always now. So friends, interesting product chuntini mone unboxing khainai parishur khainai chitini unboxing. So friends, mo ka Jio Fi 3 ni box uklogo reject to connect your own hotspot nei connect up to 31 device nei 31 device winner mon connect khemano 2600 mAh battery nei reject এরপরে তোমার ওয়্যারলেস শেয়ারিং থ্রু এসডি কার্ড মানে এসডি কার্ড নরক নেট হইতে শেয়ার খেমানো এনেবল এইচডি ভয়েস নি তো Jio 4G app download খেমানো নরক মোবাইল ভয়েস কল খেমানো সো আপন পরে যাক তো বিন প্রাইস 2419 টাকা হিনে আইপনো জিও রিটেলার নরক সব খাইগানকাই 2200 কানে মানাইমো অনলাইন আং বিন প্রাইস নাই জায়গা এরপরে তো নি নেট কোয়ান্টিটি বক্স তামতাম মান রিজাক আপনি পরে তো টলাও পাসপোর্ট রিজাক সো নরক মনি পাসপোর্ট টলাও না চেক খাইনে মানো iko je box ni joto passport na alada so noro passport singkai nong device ni logi connect thanai erpore tongo made in Vietnam hinai mo made in China ya Vietnam mo made khaijak erpore phadi khulok lainai chini box no so tam tong oro tongo sin device charging ni ko ekta symbol bisingo te kaisa box tong chikon tia karinai takmono te kaisa question kare sibai nai so joton sakano chin device tola kaisa battery side kering na mo jotono chin device na lenai sleek design jotoni sakao tongo power button ikonong nai di tolo tongo WPS button build quality kisa kaham no yang tongo indicator rock so tolao tongo Jio ni symbol kinaro tongo USB micro USB type C ria asgao micro USB rijak okologo tongo design in India hinai made in India ya design in India so tang nale nei te tam tong kaisa battery mano jago 2600 mAh ni battery apnogo man khanai ko Jio hinai rijak battery bo symbol dijak branding khajak so mo kha abcd lama kana khidi ke poria mono tabung jogo apun khulong na lenai tam rijak documentation warranty card bu man orono uklogo rijak Jio 4G voice ni norok app download khayakne play store te kok saimano free ono o app no use khai phuno sim krifano router be connect khai so take is a box mano iko sigontia tam tong nai gana mano glogo bisingo mano nini charger USB to micro USB cable amon logi mano kaisa charger cable ni quality motamoti kaham no nog nai ma khana type C ria micro USB ko nog nai di micro USB cable so mohon kha adapter power adapter sigontia kaisa ekdom power com 5.1 ampere oh god 5.1 ampere 5 watt ni charger 5 watt ni adapter कम से कम 10 watt फन दिखा के तो किसे फास्ट चार्जिंग हमो 5 watt एटो स्लो 5.1 ampere 3 घंटा रुनागन 3.5 घंटा चार्ज ननि 2600 mAh बैटरी नो सो ओ काम करे सिनी ताक नाले नै चिन डिवाइस नो अदि खुलोगय सिन थाबाय सिगना कुसो कराखने फिट खाइजा बिल क्वालिटी का हमनो ओरो बिसिंगो तंगनाय निनि सिम कार्ड बाय मेमोरी कार्ड बैटरी थे बनाय सो फार्स्टली सिम दाइसिगना मेमोरी कार्ड बथेबे मानो सिम बथेबे मानो सिम दाइसिगना को ताबुक सिम belai tight
Kamkan fidungo. Sim daka. Battery. Connect kene. Battery. So battery badaka. Tak fit kene. Kamkan fidungo friends. Product quality ka ekdom kaham. Premium. So tower sin tina nangnai. Satsa long press kene nangnai gomat ke chung painai. Indicator. Battery indicate kaya mana na on ka. So on tongo ko on ka. Right side to tongo Wi-Fi ni indicator middle tongo signal ni left side to tongo battery ni indicated. So friends box tolawo ni passport dijak tongo mobile by hotspot no on khaya kene router no on khaya kene naro Wi-Fi be jepro connect khane apro naro passport chanpro apro naro box uklogo je passport dijak o passport enter khaya no connect rikheno connecting thanai ekdom easy friends. So iko no passport puila bo phunu kang taktisa phunu go iko box tolawo rijak. So obe rikheno naro connecting thanai. So friends video hamjaga like kedi share kedi subscribe kedi channel video naito bele hambai.